بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, aku itu Palatul Bihar bab 92 mau 92 kita begitu kitab tauhid. فإن من الشرك النذر لغير الله تعالى وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. Itu para si ngomong si kasama namua aman may syirik an-nadru li ghayri Allah, pag nadar sa di man Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia magnadarin janji. Bilangin ko siya tunga paino dito wala ka misal bang umatag niyaan kung sa pa makapas si tes ininin nung balik kumano atau kan bang kajihan ngurungku maksubalik ko sapi si sinulok miyaan betad dan bisa iyan karena Tawag ka na may kabayaan iyan painte o pamapagnadan pagtungga na pagtunggain ibadat wajib si Allah subhanahu wa ta'ala sampurna bagi hati kamu na ibadat sabi sampurna si Allah subhanahu wa ta'ala na bang pasandel pagtunggain sa dia Allah subhanahu wa ta'ala aman ship pasik di ship ko ni tabisa tamian magsapa mapainno tayo ko gajikon balik ko atau akan magsapa mapoli si Toto niya sakit magdula ko si niya nayin tapapino nayin si sa dia Allah subhanahu wa ta'ala sinunok ni atau si kubul nayin ship nayin ni ship na pagi ay ibadat pag tunggain ibadat subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalilin Naman kaya binapin sinunod ko to. Pwede si Luma duwan. Pwede magduwa ako pa. na sadi agar man li ghairillah maksud sadia man Allah subhanahu wa ta'ala hatinin bang si Allah subhanahu wa ta'ala ro nasa biasa ni pain bangku makapas si ikhtibar magpakan po kata magsubok si Allah subhanahu wa ta'ala dali sana lah sih subay ini ang tafsir ni si itu dia semuanya dalil na nadari ibadah بأن الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Binuju Allah Subhanahu wa ta'ala usiat ini mea ma nabennal yene tunggare. Hatinin pagtunggain ibadah. Usiat kedua wa ma anfaqtum min nadrin wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lam. Itu papuji sa Allah Subhanahu wa ta'ala si mea yene manuna yene tunggare. Wa ma anfaqtum min nafaqatin enggak niat gastu ini atau kan atau nadartum min nadrin atau niat tunggabi ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala maka ketahuan ini ginastubi atau kan tunggabi na Allah Subhanahu wa ta'ala mengurunkan ini tumbasi si ini
nadar di Ubus si hadith Aisyah bainne man nadara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadara an ya'si Allah fala ya'si. Sine magtungga nut Allah Subhanahu wa ta'ala nambat hutni hatinin sine magtungga si hinang habdu na wajib siya subay ma na binalini tungga niya duk sine magtungga si maksiat Allah Subhanahu wa ta'ala gay menjadi tuhut ini pagtunggaannya dia menjadi salinani. Nah terus itu dua masalah painte pasalan ini pagtunggaan mulai bang si Allah Subhanahu wa ta'ala ke bang dumikis Allah Subhanahu wa ta'ala bang si Allah Subhanahu wa ta'ala paintein ibadat subi ibadat itu bang sisa dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang syirk ini us paman tisab si ini hinang ini penganjajian oleh bang hinang lay ibadat patut subi sebenar sama si Allah Subhanahu wa ta'ala ni bang umat hinangian nombalik si Allah Subhanahu wa ta'ala subi hinang lay hinang wasiat hati atau kan kainu menadar ayat si Allah pada yasi bang umat hinangian salat la ismian pada hinang kusamian hinang kainu yang haram me painte hinang haram upamane sabang painu kubir bang mata miaan painu kubir bisa Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hinang haram gitu hinang bisa niat dulu merupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semua ini mata hinang haram lagi menjadi hinang ibu selihap sahabat kusubi kami mana nih tawan ini pagmaksuran dan painte penyamani duk ya hinang subi karena Allah Subhanahu wa ta'ala duk subi hinangin hinang hak hinang painte besar painte bang ne pagmaksuran pernyataan si Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala ibarat lebih painte bang ne karena Allah Subhanahu wa ta'ala duk hinang ini tidak ini hinang mulai bang umat lagi hinang mulai pain ni ko to subal ni ko bangin dem syara adu so seperti ini iyo us balik teh ini sini masuk sekali ini hukuman nadari tak asal tak nak teh hukuman nadari makruh bisa hinang li halal tu bisa si Allah Subhanahu wa ta'ala pengadaran makruh pada sallallahu alaihi wasallam innahu la yaruddu syai'an walakin yastafad bil bakhil gani at hinang ni ini nadar li gebe maka pindah pakaralan ubus nadar li me tabiat mi'a bakil mea pingitan bagaimana kay kanahin bang isa pa masaki anak nin bang saki anak nin pain ni bang kole si toto numbali ko isa kaula-ula pasanggup ni Allah Subhanahu wa ta'ala bang pakole ni anak nin magibadat na ko isa kaula-ula pain ni basa puwesa Allah ta'ala makole anak kasi pajagtapon kembali. Nah, enggak ni at aluk ni si karal. Bang kasal sapi, bang kasal makamati jadi dia pain mo bang kole sumbalik Pokemon sapi dia menyahi game maka pindah. Wala kita istafad din dito. Tumuwa ni may amagin sa elin may apingit. Mananin another ibtidaan makruh
Bang siapa mania? Anak nu sakit dari kibo-kibo bang kole nu balik ke kota bersyukur ya Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang nginang kau kapan? Sudah nih kau sudah pain bang semiaan menghinang ku. Ibarat masyarakat lain. Direction. Nah, ini موضوع itu. Namun saya ملخص نذار ibadat patut sudah Allah Subhanahu wa taala pernyataan ini nadar tele bang siapa mata pernah dengan mandu lebe mandu nih kan dia mau lebih siapa ngapain bang koleksi toto numbali ku karena bersyukur Allah Subhanahu wa taala kuasapi patut si kau menumbaliin bang bang kole anak kole na usapama bang painu kole si toto numbali sunukmian ini hinang ini tawai ge yang hininang pg we pg dua pg ini syurut nih demi Allah Subhanahu wa taala sinun ente syirkin obus tu nak kita dua lagi bang painu kole si toto mag paniak organ mag-order ku organ sa pama us magpatingin sa pama milik ko di pagurus kita pagsuko si Allah Subhanahu wa taala pain nain ge sa manjan ni nang pege awas si Allah Subhanahu wa taala ni sumubuan ni nang li maksiat nain ini hinang mo si bang nadar li maksiat bang nadar li maksiat gimana ini nang suwi magkafara gitu kafara basis kafara itu ini ikhlas kewin karena Allah Subhanahu wa taala suwi nang isau nang lagi mana ini nang semua ane magkafara kau sakau laula makasapa mahinang dan buat hinang bu gimana pak hatu ni tayo bi ini pasaran kafara itu dia atau tak apa ini kafara yamin itu quraqabah atau akan pagpakan miskin sampu atau akan pagpuasa di rumah yung kafara yamin maka guys ngalipah na ipon ngalip okay panggi makan ke sampu atau akan au kiswatuhum atau akan memiliki usamet sampuan ini pente quraqabah magpalit pa mamluka ipon si kadua magpakan sampu miskin atau akan kiswatuhum atau akan memiliki usamet atau bagi tages ni magpa muasi ka tulong kami na say bang kyo tabag nada maksiat nadar nung dahinang sumuwa ng mas kafarahin pwede tulong yan na ubus niya ito inabot ito sa inadawin ito ada si Dabuyan ito pa fihi masail al-ula wujubul wafa'i min nadar wajib pagtunay niya janji pagkaman ito janji إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله إلى غير الشرك المهم فنذاري ibadah dari Allah Subhanahu wa taala nak gi menjadi perut tawassul ini gi menjadi tinasam dari setiap Allah Subhanahu wa taala anna nadar al-ma'siyah la yajuzu al-wafa'u bihi ini janji atau kan ini dan nadarin tunggak si setiap Allah Subhanahu wa taala ini tunggak si hinang maksiatin dia menjadi hinang maka parang aku lupa lihat astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa kulli dhanbin fastaghfiruhu